Okay, welcome to the final round of our show. Kadoy at Abot at Manong Yo. Tugad with John Mark. Ito lang po 97.7 Sweet Radio, Santiago Saria. Nagsami. Yan, Ket. Kas kadaw yan. Iti mauding nga paset. Iti matan na po tipan ng ipatayab tayo. Iti dadatlag nga sunata. Kaya, alam di mabasit. Baka no dapat agsangpot. Nga pa-premyo dita. Kaya kas makikita yung dito screen siyo amo. Dito yung DJ sobre nga ayan naman nilaon iti paulo na di kanta tayo. May tata kanito. Ano pa rin ni John Mark and please do like and share our video sa DJ YouTube apo no dandanin ag 100,000 na 85,000 na po iti subscriber dandanin na umabot iti sang gasot aribo. Okay, kabayatan na po. Iti hintay pa nagkururay. Kini John Mark. Natan na pa na. Kumansyon na pa iti may isa. Di kantua malipatan pusok ti kinayawam uray no kaano man sa din naman adumanunam adun na babalasang tinak na sarakan ngem awan pa'y tinakita akas ken ka ti kinapintas. Ating jingle yung isemua na kaayay ada e ganday takalid mo aglalo no'y paludip mo tama-tama kas bituin ko tila engi daw-dawat ko baring no magsarak tanto uray laeng no dakulap mo di inak maalamano. Isak ada kana silsir mata rugyat metente ngarapaap akas tayada katuidenak kakumana palubusan siyak met natatay panawam urayag tumanen asulyam irang sakuwa na tunday. Semua nakaay-ayo ada e ganday takalid mo aglalo no ipaludip mo tama-tama kapitwen ko ila engi daw-dawat ko baring no agsarak tanto uray laeng no dakulap mo di inak malamano. Milky Infinity tunggal panak may maisak ada kana sisilmatak rugyat metente garapaap akas
tayada katudenak, di ka kumana palubusan, siyak nagkatatay panawam, urayak tumanen asulyam, tirag sa kuwa na tunday. Panak may maisak, adda ka na silsilmatak, rugyak nagtendegara paap, akas tayada ka tuidenak, di ka kumana palubusan, siyak nagkatatay panawam, urayak tumanen asulyam, tirag sa kuwa na tunday. Ikan tua malipatan, pusok di kinayawam, oray no kaano man, sa din naman na dumanunan. Adon na babalasan, tilnak na sarakan, ngem awan pa'y tinakita, akas kang gati kinapintas. Ngem awan pa'y tinakita, akas kang gati kinapintas. Adagdamdamag dito noon niya ti flavor na winter melon aya kano ati infinity Dala mo ano basta bagame aji original lata nga flavor. Kung tami mo amo tinagnagan na ako sa apo social infinity ko na anya ti sugar level na baka 100% kuna naman kaya't mi lang apo nga ma-refresh. Okay, dati text message po from Rigel Coloma Baldugo tala mabasa man yung paglaki dito na talagyapak ko na. Hi Manong June and ating JM watching from Santa Rosa, California. Blessed Palm Sunday ko na mo Easter Sunday tatakabsat kada kayo amin nga padang Ilocano kablaawam nyo man iti Baldugo Batara, Coloma, Edmalin ang tanan family dito barangay Tartarabang kan barangay Salana, Pinili, Ilocos Norte, Maui, Hawaii, San Diego, California. I-request ko matati kawitan manong and ading maisagot talaga ti amin nga babaro dito barangay Tartarabang, Pinili, Ilocos Norte. God bless you both. More ilalayo nyo ti panang buwangay ti musika ti Ilocano. Diyos unay dagina kada kayo. Happy Easter and God bless us all. Dawa kasi nagayang tulo. Nangam day Palm Sunday ko na nagad. That was last week. Ano pa yung barong? Sabihin ka kansyonin tahan. Nagitipid at dumang pangablaaw. Okay. Binabati ko nga sila Martin Taganas, Warley ng Difun, Eugene, and Sinalyn Jose ng Luna, Santiago City. God bless from G. F. Kung na sa marunod dyan. Okay, good afternoon po mga pogi na DJ. Pabati naman kami dito sa Purok sa Isagana, Santiago. Pabati naman ng mga anak ko na sina John, Carl, John Rex Rondes at mga pamangking ko na sina Sherman at Lester Moralida at biyanang ko po na si Celia Bartolome at hibag ko na si Melody at syempre ang asawa ko na si Joey Rondes from Jezabel Perlas at pa-play naman po ng sabon. Thanks po mga DJ. Yeah. Dito yung Facebook Live ko na niya Sweet Zella Rumwa. Hello sa family Rumwa dyan sa Barangay Cebu, especially itakantina ni Kapitan. Good day mga idol, kablawak man idol ni bagat ko Kimberly Ordonio, kanda kiti kakabsat ko, kaanakak ni Jane Nel, Miko, Mavi, Atara, Mesia from Lumboy, Villasis, Pangasinan. God bless and more power, karuba. Alwada man soltop insan na baka bumara day ta sagod ta karbukob mo kano. Aw magar sabuna, atay penga igop nga igop. Ati infinity. Ato imitation lang ti ginatang ni. Kakulkulor laeng kan kabuti nang itiraman na apo kaso daytay ko laeng pamugbugan. Okay, as requested by our friend from Santa Monica, California,
Santa Maria. San Diego. Yeah, no. Santa Maria, I guess. Santa Rosa. Okay. And of course, good afternoon to my ninang sa Santa Maria, California. Mat ninang. Happy birthday ka no kayo. Teresita Golyaba. Bueno, Tessie Golyaba. Mo ka dati ginatangda. And of course to Kabsa Charity Lianes nga agawid from Porterville, California. Madatay. Sidigen. Okay, ngaron. Sonata para ka na kayo. Tay kawitan ni tatangket nagaget agmalmalem takaruba agdaket amin nga upa kamatenda sarigsigan apagtubog tidudod na tay kawitan ni tatangket na unget umarig-arig sumarsarigsig isuti ari kawitan nga karuba kamanukan Texas awan atrasan na piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunin ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunin ni tatang taraken na akawitan. Kel di ulo kawitan ni tatang adu ti agko na kaslakan kobra agtar-taraok no mabigatan ringen na ti sangka kaaruba Pekeren ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan. Sige man second boys. Piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang you see? Ablu-ablunen ni tatang jay manok nan mabigatan First boys. Piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan. Okay, ngarod, datayo na po ti paset nga datay kay-kayat dalauna datay super mega datlag nga sunata courtesy of ninong Tani Vizcara this time iso ti sponsor ti One Unit Electric Fan. Kada iti nagasat weno kada iti nagasat ang mga pakapugto iti paulo na. So iti sumarno nga sunata apo ka. Kanta man tinasaya at nga palabra deta. Hello, Tonti Cassie. Ayan, she's watching. Yes, okay. and happy birthday kini Ma'am Pandang ka no. And to Rylan, happy birthday met. Tatati nakita nag-celebrate that together with Kabsat Ronald. One.
Aha. Hindi magbagak ni Mampandang. When Mildred. Wow. Soriano Andres. Hindi ka mo natatawin na ito no bigat. Hindi ka mo man ni Kabsat ni attorney tatawin no doktor. Attorney Adele Bulato tinag kablaaw. Ngaro dating nga sunata po is our Ilocano version of the song You've Got a Friend. Iso nga in Ilocano at the same time inikak ba si twist na sa J ending na so medyo makatikaw no niya iti talaga nga paulo na. So nagpanunod kami man na po, it is something very unusual nga pagbalinan na data nga sonata. So nga laleng yung tipo mugto, tatay ko na kon haan mo nga makita da jay lyrics na when mo makita da jay title na da jay lyrics na. So laleng nyo po ti ag-sum up bang summarize at sonata nga inaramid ko taadayo iti paulo na jenti ibagbagana. Ngarod, para iti may isa for 1 unit electric fan courtesy of Danny Vizcara of Ramon Isabela for Vice Mayor Apo Titarayan na i-text nyo lang po with your name, age, and the title of the song. Dito yung official text line. Dito yung Sweet Radio 0915-071-3686. Kasta lang po and very simple lang makikita pa ulo na dito. Dahil ito yan po, itipog tuwan nyo nga datdatlag. Siyak makasapol, di na kinit kita. Bimulod ka pa iti kwarta, inikan ka gaputa gayem ka. Ket kunam, isublim to basta tawagan ka. Anak lang, uray no sa dinti ayan, agbayad at pagayang, wento nam, itid kung ay itid kanya. Naglabas kalgaw ken tudtudo, jak medden matawagan ta cellphone mo. Ayan mo kwarta lang gayta, masukatan tulat ta, kasanun iti panaggayam ta, yam anyangay, nunasika, di napton mo tangan, no kasta ka, tanda
ti ayan, dumteng to'y pagayan, sumakuro kanya. Wen gayem ko tandaan am kalgaw man wen no matutudo, pukawam lang anong muanagan ko, dumtengak anyaman akan ito, wera utang gayem ko, wera utang gayem ko, narigaten ni sungap wera utang gayem ko, wera utang gayem ko, narigaten ni sungap wera utang gayem